ለው ብለኸኛል ሬካንዶ ኦስፓላ ራቦጋ አሁን እግዚአብሔር ሆይ አገር ውስጥ አገር ውጭ በቤት በውስጥ እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ሆነ ሁሉም ሰው ቋጥሮ ያለው በዚህ ሰዓት በዚህች ደቂቃ መፈታት ይጀምራል አሜን ከዚህ ሰዓት በኋላ ይፈቱ ከዚህ ሰዓት በኋላ ብርሃን ወደ ቤታቸው ይግባ ከዚህ ሰዓት በኋላ የሞተ ነገራቸው መነሳት ይጀምራል ከዚህ ሰዓት በኋላ በኤችአይቪ የሚቸገሩ በካንሰር የሚቸገሩ በተለያየ በኩላሊት በየትኛው በጉበት በየትኛው ስም ያለው ስም የሌለው በሽታ የሚጨነቁ በአክም ቤት የሚቸገሩ የትኛውም ሰው ተስፋ የለኝም ያሉት ከዚህ ሰዓት በኋላ ተስፋቸው እግዚአብሔር ነውና ማዳን የሚችል ኢየሱስ ነውና የሚያድንን ኢየሱስን ወደነሱ ልካለሁ ማዳን የሚችል አባቴን ወደነሱ ልካለሁ ከዚህ ሰዓት በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከቤታቸው ሐዲስ ነገር ሬካንዱ እስቱ ካዲያስፔራ ጁጋንዲስ ፖራ ማሽላ ረመገንዱስ ፊላሪ መዲና ማሽላ ረባዲያ ረባዶስ ሚኪ ሮባንዲያናማስ አባ እኔና ይሄ ተስማምተናል ከዚህ ሰዓት በኋላ ይፈቱ አሜን አሁን ይፈቱ አሜን ፕሮግራሙን የሚከታተሉት ይፈቱ 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 ፈውሳቸው በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይድረስ ፈውሳቸው ይድረስ ፈውሳቸው አሁን ይድረስ በኢየሱስ ኩላሊታቸው ይፈወስ እግራቸው ይፈወስ ጀርባቸው ይፈወስ አይናቸው ይፈወስ አይምሯቸው ይስተካከል ወደ እብደት የሚሄዱ ሰዎች በኢየሱስም አይምሯቸው ይስተካከል አሜን በኢየሱስ አሁን አባ ጨለማ ውስጥ የሚኖሩት ከጨለማ ነጥቄ ወደ አንተ መንግስት አስገባው አሜን ይሄን እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ቃል ሰምቶ ይሄን ነገር ሰምቶ ይሄን ነገር ሰምቼ ታሪክ የተቀየረ የሚሉ ሰዎች ይውጡ ከዚህ ቤት ይውጡ አሁን በኢየሱስ ስም ከዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ሰዓት በኋላ ህይወታቸው ተቀይሮ ለምስክርነት ይቆሙ አሜን ዳሳቸው መንፈስ ቅዱስ አሜን እግራችሁ ለምትታመሙ እግራችሁ በኢየሱስ ስም ተፈወሰ አሜን ሆድቃ ውስጥ ያለ የተደበቀ ሰው የማያውቅ እግዚአብሔር የሚያውቀው ተፈወሰ በኢየሱስ በኢየሱስ ስም ተፈወሰ ፈውስን አወጅኩባችሁ ኢየሱስ ፈዋሽ ነው ኢየሱስ ይርጭላል ኢየሱስ ያደርጋል ኢየሱስ ያስተካክላል ካንሰር ሽድ አሜን ኤችአይቪ ሽድ አሜን ኩላሊት ሽድ አሜን ህዝቤን አታሰቃይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቁም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በየጊዜው ከማይጸኗ የሚወጣ ደም ከዚህ ሰዓት በኋላ ይቆም ከዚህ ሰዓት በኋላ ይቆም ከዚህ ሰዓት በኋላ ይቆም የጡት በሽታ የትኛውም ነገር ስም ያለ ስም የሌለ ድኖ ይቅሩ በኢየሱስ ስም በመገረፉ ቁስል ተፈወሱ አሜን ድናችሁ ቅሩ አሜን ይሁንላችሁ ይሳካላችሁ መከናወንን ይስጣችሁ ተባረኩ በኢየሱስ አሜን አሜን namoota hidhaa seexanaatiin hidhamanii jiraniin arga namoota wayyaa gaddaa uffatan nan arga namoota harki isaanii hidhamee miilli hidhamee nan arga ilaa afuraa xibaaraatiin kan qabaman namoota hirriba hin qabne namoota 28 arga kan jeeqaman hirriba kan hin qabne akkasumas namoota dhukkubi isaanii mana yaalaatti hin argamne garuu keessa isaanii fayyaatti kan nyaatamu mataa keessa deemee kan nyaatu garaachi isaanii kan nyaatamu nan arga ila namoota kana iyyisiisee gadhiisa amma afurri kun siinan jedha afurri du'aa digimtiin saaxinaayil yuusifar afura du'aa qoricha kan nyaachifte hii digimtiin umri saaxinaayil yuusifar buddeena kan nyaachifte garaachatti kan galte sammuutti kan galte birriidhaan hojjettanii kan itti laattan qibaatii irratti kan daggamtanii mataatti dibdan hii lafa jirtuu maqaa Yesuus Kiristoosiin yaasa iddoo jiran hiyyaa jiru hii በኢየሱስ ስም ያይ ለፈጅርቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ያይ
humni dukkanaa maqaa irratti footoo irratti kan hojjetamte afura sirbaa afura suusii afura dhugaatii afura ejjaa fiilmii adda addaan pornoogiraafii adda addaa irratti qabdi. Out in the name of Jesus Christ. Afura budaa bayi lafa jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yaasa bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bayi gadameessa qabdee kan jirtu. Sammuu qabdee kan jirtu. Bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Afura du'aa. Afurota du'aa. Bayi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Bayi suusii adda addaan qabdee kan jirtu. Kan nyaattu. Kan rakkiftu. Ergamaa du'aa. Bayi qabaa dargaggeessa sana qabaa. Bayi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Bayi afurota dukkanaa nyaataaf dhugaatiin garaatti kan galte afura qorichaa afura baradhumaa mataa irratti kan hojjette hirriba kan dhowwitu nan maraacha kan jettu nan ajjeesa kan jettu gadaay manfas ciraan dhaabbatinaa bayi dhiiga walichaatiin. Yaasa radiana masakranda diklaria radana makronda bayi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Bayi yaasas bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ergamaa Saaxinaa'el, ergamaa Yuusifer. Out. Abidda sirra bu'eera. Ofirraa ciraan dhaabbatinaa. Abidda sirra bu'eera. Abidda sirra bu'eera. Mataa qabdee kan jirtu. Sammuu qabdee kan jirtu. Garaacha qabdee kan jirtu. Footoo irratti kan hojjette. Abbaa manaa afuraa. Haadha manaa afuraa. Afura fiilmii. Afura sirbaa. Afura dhugaatii. Ciraan dhaabbatinaa. Afura gaddaa. Afura naasuu. Sirra bu'eera abiddi. Be out. Gubaad maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Gubaad harka mirgaa ol fuudhaan wajjin aangoon du'aadha. Afurri maraa ጸጸተኝ ዛሬ ያኛው ወራት አንተን ሳላውቅ የኖርኩበት ፍቅርን ለካ ማር ወለላ ምን ሕይወት አለኝ ካንተ ሌላ ያላንተ ለኔ ጌታ ሆይ ፍቅር ልቤ ለካ ሕግ እኮ ነው ያፌ መፍቻ የማትቀይር ጩኸት ልታ ለኢየሱስ ውዴ ልበልሽ ልማቴ ቤቴም ያንተው ነው ሰውነቴ ደለደልክልኝ ያንን ጋራ እንዳልሞት አድርገህ ውዴ ልበልሽ ልማቴ ቤቴም ያንተው ነው ሰውነቴ ደለደልክልኝ ያንን ጋራ እንዳልሞት አድርገህ እንዳልፈራ ያላንተ ለኔ ማን ሊሆን ጌታ ሆይ ፍቅር ልቤ ሕግ ነበር ያፌ መፍቻ የማትቀይር
ጭብጨባ ብቻ። 38 ዓመታት በወንዝ ዳር ተኝቶ ነበር። መልአክ መጥቶ ውሃውን ሲያናውጠው ወደ ውሃው ልገባ ስል ሌላው ይቀድመኛል። አሁንም መልአክ ሲመጣ ያለው ልገባ ስል ሌላ ይቀድመኛል። እድሜ ዘመኔ በመቀደም በሰው ነገሬ እየተበላሸ 38 ዓመት ቆየው አለ። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። ባልተለመደ ጉብኝት ወደ ቤታችሁ ይመጣል። ዛሬ ሰው ለሌላችሁ ኢየሱስ ሰው ሆኖ ይመጣል። እየተራመደ ይመጣል። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዓመታት ዘመናት ያስቆጠረ ችግራችሁ ዛሬ ይፈታል። መጥቶ እንደዚህ ነው ያለው፣ ሰው ለሌለው እኔ ሰው ነኝ አለና አልጋህን ተሸከምና ምን በል። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ዛሬ ችግር ሆኖ አይቀጥልም። ሃሌሉያ። የተሸከመኝን እሸከመዋለሁ በሉ እስቲ። ራካታካ ዛሬ በኢየሱስ ስም ነገሩ ይገለበጣል። ራካታ ፕራዲካ ፓራዲያናናና ሞሳ ፓራዳዳ የዓመታት የዘመናት ጥያቄሽ ዛሬ ይፈታል። አንገት ያስደፋሽ፣ ከሰው በታች ያደረገሽ፣ ያሸማቀቀሽ፣ ከሰው እንድትገለይ ያደረገሽ፣ ጥግ እንድትቆም ያደረገሽ ዛሬ ያ በሽታሽ ይነቀላል። ያ ደዌ ይነቀላል። ያ ህመም ይነቀላል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይነቀላል። ኦ ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። አሜን 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 አሜን። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ከዚህ የሚበልጥ ነገር አያለው በሉ። እጆቻችሁን እንደገና ከፍ አድርጉ። ከዚህ የሚበልጥ ነገር አያለው በሉ። You shall see greater things than this. I shall see በሉ እስቲ። greater things than this በሉ። ከዚህ የሚበልጥ ነገር አያለው በሉ እስቲ። We shall see greater things than yesterday. Amen, amen. We'll go forward from glory to glory. Say from glory to glory. Amen, 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 amen. Hallelujah. ከክብር ወደ ክብር አሜን። ሃሌሉያ። How many of you are waiting the glory of God? akkuma nama dubbadhe namni hojii hin jaallanne hoduu jaallata. An idle man is always talkative. Dhibaa'ummaan hojii seexanaati. And laziness is devil's business. Dhibaa'ummaan hojii seexanaati. Laziness is devil's business. Namni baay'een dhibaa'aadha. Many people are lazy. Sammuun hojii hin qabne biiroo seexanaati. An idle mind is satanic land. ስራ የሌለ አእምሮ የሰይጣን ቢሮ ነው። An idle mind is a satanic office. አማሜ ፍረዳ ላላ Let's consider ነማ ወጂ ወጀቱቱ ዋበለስ ሰሞ ነማ ታውቱ ዋበለስ who is making an error. ነማ ታውዳ An idle or a hard worker man. አማነ ሆጂን ቀምነ An idle ሳን ነማ በለሱ ኤሳን ብየ በለሱ ኤሳዋ ጎዱ ጀልና ሐና አሜኛ ዋንታ ulfina waaqayyoof hin taane hojjechuu kanadha kan inni yaadu. Maaliif hojiin qabu waan ta'eef seexanni hojii mataa isaa hojjechiifata. An idle mind is busy of evil thinking. Maaliif Do you know the reason? namni gaafa hojii hojjetu hojjetaa jabaa gaafa ta'u The more you are busy in hard working, sammuun isaa qabamaadha. the more your mind be busy. Alitti On what? hojiitti On your work. namni hin hojjetu taanaan garuu But if you are an idle, burqaa jallinaa burqaa ammeenyaa ta'a. you will be the source of the evil. Kanaaf That's why sammuun hojii hin qabne biiroo seexanaati. Kanaafan jedhe I'm saying
An idle mind is a satanic office. Akkuma dubbiin Waaqayyoo Qorontos irraa 15:33 irratti dubbatu. As the Bible says in the 1 Corinthians 15:33, Hiriyaan gadhee nama nagaarii mancaaseedha. a bad friend will corrupt a good behavior. Namni hojjetaa wajjin oolu hojjetaa ta'a. The friend of a hard worker is a hard worker. Namni nama haasa wajjin oolu odeessituu ta'a. The friend of a talkative friend shall be talkative. Maal jedhu namoonni gaafa mammaakan? Do you know the proverb Hiriyaa kee natti himi waan ati fakkaattu sitti himaa namaan jedhu. that says, tell me your friend and I will tell you who you are? Nama simbira jiru mammaaksa akkasii beektaa jedhaani. Do you know such a proverb? Goddanyaa inni gareenyi የምትመስለውን ይነግርሃል. Tell me your friend and I will tell you who you are. Maal kee natti himi? Hiriyaa kee natti himi waan ati fakkaattu maal godha? Sittan himaa. Tell me your friend and I will tell you who you are. Namni hojjetaa jabaa wajjin oolu hojjetaa jabaa ta'a. If you spend your time with a busy mind of hard work, you shall be a hard worker. An hojii san dhaladhe ijoollummaatti akaakaa koo jalattan bari'an. Halkan kaanii hojjechuu ganamaatu hindaanqoon hin iyyin sa'aatii 11 dura na kaasanii amma halkan sa'aatii 2tti wajjin hojjedha san ijoollee ta'e. Hojii safoonii gaafan hojjedhee hojiitti guddadhu gaafawwan gara wangeelaa dhufu.